Ты полон милости. Ты полон full of любви. mercy. Мы можем много что просить, We can ask many things from you. мы можем много слов сказать. We can say many words. Но ты видишь наши сердца. И нет ничего ценнее, There's nothing more чем valuable твое присутствие. than your presence. И то, что нам нужно сейчас, And the thing that we need now, чтобы ты правил нашей жизнью, that you rule in our lives в наших сердцах. and in our hearts. Я молю, чтобы ты дал каждому из нас здесь пережить твое присутствие. We pray that you would give us to experience your presence, each and every one of us here. Чтобы ты коснулся каждое сердце. That you would touch every heart. Дух Святой, излей свою милость и благодать. Your Spirit pour out your mercy and grace Коснись каждое сердце. and touch every heart. Дай каждому пережить, что ты есть живой, всемогущий Бог. Everyone to experience that you are alive and Там, that где you are. ты приходишь, And wherever you can, там всякая тьма уходит. there all darkness Уходит всякая болезнь. and all sickness Уходит goes, всякая зависимость. and all kinds of addiction goes away. Там, где ты приходишь, Господь, Where you are coming, Lord, там приходит Твой свет. there your light comes, Там приходит Твой мир. there your peace comes, Там приходит Твоя радость. there your joy comes. В Духе Святом. Аллилуйя. И я благодарен Тебе за Твое присутствие прямо сейчас здесь. Thank you for your presence here and right now. Это как сладкий мед на устах моих. Твое имя Иисус. Иисус. It is as a honey on my lips, your name, Jesus. Ты есть Царь царей, Ты есть Господь господствующий. You are the King of kings and the Lord of lords. Ты сотворил нас, Отец, похожим на Тебя. You have created Аллилуйя! in your likeness. Аллилуйя! И Ты дал нам Духа Святого. Ты дал нам силу, You have given us the Holy Spirit and power чтобы мы могли прославлять Тебя. so that we could worship you. И мы так сильно нуждаемся в Тебе. We need you so much. Мы так сильно нуждаемся просто как дети. We need you so much as children. Чтобы Ты нас просто прижал в свои груди и сказал: Ты мой сын, Ты моя дочь. You just press us close to your heart and Дай нам say, "You are пережить my это son, сегодня. you are my daughter." Help us experience Дай нам that пережить today. это сегодня. Help us Дай нам experience пережить это в каждой нашей молитве, в поклонении. that in every of our prayers and the time of worshiping. Аллилуйя, аллилуйя. Я молю Тебя, Дух Святой, это Твое время. We pray, Holy Spirit, this is your time. Ты дал нам Слово, You Ты have given us the word, привел нам своих сосудов. and you have given us, you have made us your vessels. Чтобы сказать нам что-то. И дай нам, Господь, услышать и понять. Help us to hear and to understand. И мы прославляем Твое Святое имя. We glorify your holy Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя. Амен, амен, амен. Бог здесь. God is here. Я не знаю, что ты чувствуешь, не чувствуешь, но Он здесь. I don't know what you feel and not feel, but He's here. Потому что Он так сказал. Because He has said that. So. Он сказал, там, где двое или трое во имя Его, Он посреди их. He said that where there are 2 or 3 people in His name, He's among them. И здесь, я верю, что все пришли, чтобы встретиться с Богом. And I believe that Amen. everyone has come here in order to encounter with God. И у меня есть такое побуждение, And have this, чтобы мы могли подойти друг к другу и сказать: Бог тебя любит. I have this inside of my heart that we go to each other and say, God loves И you. Он знает, что ты сегодня будешь здесь. You know, you are going to get И Он знал, когда ты придешь сюда, Он знал твою нужду. You know that you will come here, He knows your needs. И у Него есть ответ. He has an answer. Dear still new, dear food shade. God's here, God love you. God knows your need. He have answered. Hallelujah. Hallelujah. Dear still new, zinka the dusz, nie gadł, nie stał pamięci chyba. God love you. God knows your need. Amen.
пастора. моего пастора. Ну, Пастора. что? Пастору. А, он тебя тоже любит, он знает твою нужду. Аллилуйя! Hallelujah. Давайте займем свои места. Let's get seated. Let's be seated. Я слышал язык, да, I heard the language. который только знает только несколько людей. Only a couple of people here knows that language. Цыганский, да. That is the Gypsy language. И первый раз здесь, да? Are you here for the first Pirmo time? reizi šeit, vai? Первый раз. Ага. What's your name? Рубинка. Меня зовут Андис. We are very happy. See you. Yeah. Спасибо. Аллилуйя. Бог счастлив видеть всех здесь. Now it's happy to see everyone here. Я знаю, что Бог что-то приготовил для нас. And I know that God has prepared something for us. И мы все верим в это, амин. And all of us, we believe in that, amen? Yes? Amen. Ну, пастор, да. Hallelujah. Потому что Бог вложил в его сердце слово, наверное. Because God has put a word in his heart. Вы знаете, когда мы смотрим Библию, люди Богу никогда не приходили пустыми руками. When we look in the Bible, we can see that people never came with empty hands to God. И иногда люди не любят, когда пастор начинает говорить о приношении, о пожертвовании. And people don't usually love when a pastor speaks about money or donations. Но мне когда-то Бог сказал такое слово. But some time ago, God said such a word to me. Ведь если ты не будешь говорить моим людям, не будешь учить их принести жертву, If you won't speak to my people and say them about giving donations, ты обворовываешь моих людей. then you are stealing from my people. Потому что это истина. Because that's the truth. Да. Сегодня, слава Богу, нам не надо приносить в жертву животных, Today, praise God, we don't have to bring sacrifices of animals. но, знаете, иногда люди путают десятину и пожертвование. You know, sometimes people are mixing up the tithes and the donations. Люди иногда думают, чтобы дать десятину, нужна вера. People think that in order to give the tithes, you have to have faith. Я считаю, что не нужна вера. Это просто послушание. But I think that the faith is not needed there. It's just that there has to be just obedience. Это просто послушание Слова Божьего. It's just obedience to the word of God. Десятую часть, все, что ты имеешь, Бог говорит, принеси. God says that the 10th part that you have, you give to God. И он говорит, ты можешь проверить, не благословлю ли я тебя. And you can test me, will I not bless you? Да, это Малахия написано, 3 глава, You 10 can find стих. this word in here at 3:10. И это просто твое и мое послушание. And that's just your obedience and my obedience. Мы это делаем, пока я верующий человек. 25 лет это я делаю, послушание Богу. And I'm doing this since I'm a believer and I'm doing it for 25 years. Вместе in с моей женой. obedience, together with my wife. И там не нужна вера. There no faith is needed there, Но вера нужна, когда ты приносишь пожертвование. but a faith is needed when you're bringing the donations. Пожертвование – это сверх десятины. And donation is something that's more than tithes. Вот это уже вопрос твоей веры и твоего отношения с Богом. And that's a question of your faith and your relationship with the Lord. Когда ты послушный, если Бог побуждает тебя. If you are obedient and God is putting that in your heart, И здесь я хочу сказать, здесь тоже не играет роль сумма. Никогда. and here it's not about the amount of money. Здесь идет речь о твоем отношении с Богом, вера твоя к Богу. Here it says about your relationship with God and your faith towards God. Я помню, как у нас в церковь приходила одна женщина, очень бедная. I remember that we had this woman in our church and she was very poor. И когда она слышала про пожертвование, я всегда видел, что она бедна, так, грустная, да? And every time when we were speaking about the donations, I saw that she is sad. И она говорит, я потом спрашиваю, почему ты такая грустная? And afterwards I asked her, why are you so sad? Она говорит, пастор, ты не понимаешь, в каких обстоятельствах я живу. And she said, Pastor, you don't understand what kind of circumstances I'm living in. И она говорит, мне иногда кушать нечего, и ты мне говоришь, что я должна жертвовать.
sometimes I don't have anything to eat, but you are speaking and saying that I have to give the donations. Я говорю, извини, это не я, это Бог говорит. I said, sorry, that's not me, that's God who says that. И она говорит, я хочу это пережить. And she says, I want to experience that. Я говорю, окей, я буду молиться, чтобы ты могла это пережить. Then I said, okay, I will pray so that you could experience that. Через 2 недели And after 2 weeks, она забежала в церковь, она сияла. she ran into church and she was just shining. Когда она рассуждала свои свидетельства, я заплакал. And when she said her testimony, I cried. Она говорит, пастор, ты не представляешь. And she said, Pastor, you can't imagine. Я когда сказал, Бог, я хочу пережить твое благословение, When I said to God, I want to experience your blessing. меня благословили 50 центами. Somebody blessed me with 50 pence. И она говорит, пастор, я много нужд. And Pastor, I have so many needs. Но я всю неделю хранил этих 50 центов, сказал, Бог, я хочу это пожертвовать тебе. Я хочу проверить тебя. And for all of this week, I was keeping these 50 cents and I said, God, I want to test you. И мне было столько много искушений, чтобы их потратить. And I had such much temptations and I wanted to spend them. Но я сказал, нет, Бог, я хочу это пожертвовать для тебя. I said, God, I want to give that to you. И в тот же день, когда я их пожертвовал, And on the same day when she donated that, он говорит, по дороге домой, on my way home, он говорит, мне дали 5 ладов. somebody gave me 5 rats. То есть, ну, может быть, 5 паундов, да, это So латышские it деньги. says 5 pounds. Он говорит, ты не представляешь, как я славил Бога. You can't imagine how I was praising God. И, знаете, я понял такую вещь. And I understood such thing. Не в сумме идет речь, It's not about amount of money, но в вере в Бога. but about the faith in God. Один может быть иметь 5 миллионов, говорит, ну, это мелочь. Somebody might have 5 million, they might think that's a small thing. Но вот она вот этих 50 центов держала всю неделю, чтобы дать Богу. But she was giving these 50 cents for 1 week in order to give them to God. И Бог показал, что он верный. And God showed that He is faithful. Я хочу тебя сегодня ободрить. And I want to encourage you today. Если ты хочешь принять от Бога вот эти вызовы, If you want to accept these challenges from God, не стесняйся с Богом говорить о финансах. then don't be shy to speak with God about the Иисус finances. очень много об этом говорил. He's speaking about that a Он lot. не говорил это потому, что в Царстве Божьем нету денег. Нет. Not because there is no money in the kingdom of Но Он God. это говорил, что через деньги очень часто проверяется наша вера в Бога. But he said that because through the money our faith in God is tested. И поэтому, почему я об этом говорю? Why do I speak about that? Я очень сильно не хочу, чтобы мы к этому относились, знаете, так, ну, давай быстрее отдам, чтобы меня от меня отстали. Да? Нет. I don't want that we would have such attitude that I just want to give quicker and that's it, everybody would leave me В Библии я alone. вижу, что вот это приношение, оно равноценно твоим вот служением, поклонением Богу. In the Bible I can see that this donation has such much value as your praise to God. И поэтому относись серьезно к этому. That's why I have Позволяй Богу благословить тебя. a serious attitude towards that and allow Если God to Бог bless you. тебя побуждает давать, давай. If God puts it in your heart to Не побуждает, не давай. if God doesn't give that in your heart, then don't give. Но прежде ты это делаешь, поговори с Богом. But before you're doing it, speak with God. Надо сказать, Бог, что мне делать сегодня? Say, God, what do I have to do today? Может, ты хочешь, чтобы я кому-то помог или жертвовал, не знаю. Maybe you want that I would help somebody. Но я хочу, чтобы через это Help you прославилось to someone. Твое святое имя. And I want that your holy name would be glorified through that. И, может, ты приготовил, я обычно мы с женой мы приготавливаем уже, что мы жертвуем. So maybe you have prepared, and me and my wife are always preparing what we're going to give. Если приготовил, хорошо, если нет, молитвой спроси у Бога. Хочешь ли ты, чтобы я что-то давал? Не хочешь? Не давай.
So if you have prepared, that's fine. But if you haven't, you can just ask in prayer to God. God, what do you want me to give? Amen. Amen. Давайте помолимся. Возьми Let's pray. в руки свои финансы и помолимся. Take finances in your hands and let's pray. О, Отец, Father, Ты настолько хороший, you are so good. Ты нам столько много дал. You have given us so much. Это многие просто мечтают об этом. And many people are just dreaming about that. Мы имеем жилье, мы имеем пропитание, одежду. We have a place where to live and food to eat and clothing. И мы имеем финансы. And we have the finances. И мы хотим, во-первых, в послушание давать десятину. Firstly, we want to give the tithes in obedience. И мы открыты к Тебе. And we are open to you. Если Ты хочешь, чтобы я давал больше, If you want me to give more, я молю, чтобы Ты мне проговорил так, как я понимаю это. I want you to speak with me in a way that I understand. Чтобы я и в этом был послушен Тебе. So that I will be obedient in that to you. И я прошу благословить каждого дающего. I pray, bless everyone who gives. Я молю, исполни каждую их нужду по богатству славы Своей. And I pray, fulfill their needs according to the riches of your glory. Во имя Иисуса. In the name of Jesus. Amen. Мы можем дать, сколько тебе Бог положил в твое сердце, или сколько есть тебе на сердце, да? We can give however much God has put it in your heart. Это отопление. Не можем открыть, но если дождь начнется, будет ого. Не, знаешь, Лен, You can choose, but you can. надо, если открывать, тогда надо там ставить, как дождь чуть-чуть открывать. Двери тут лучше. Es var mierīgi sludināt no biķē līdz atklāt. Аллилуйя! Слава Диву! Привет! Praise God. Слава Богу! Praise God. Сегодня у нас поднимите руку, кто не знает ни на латышском и ни на английском. Не понимает. Can you please lift your hands who doesn't understand Latvian and who doesn't understand English? Ну ты тоже, да? Ну. А что ты смеешься? По-английски. Он понимает по-английски. Почему я спрашиваю? Why do I ask? Пастор Оярс, он будет проповедовать на латышском языке, Because Pastor Oyas will preach in Latvian, и сестра Инта будет переводить на английский. and Sister Inga will translate into English. Но те, которым нужен русский, садитесь там, я буду переводить вам на русский. For those who want to need interpretation in Russian, sit there and I will interpret you in Russian. Я. Да? Так что цыганский, ну, они сами между собой понимают. Да? They understand the Gypsy language among themselves. Хочу сказать, что пастор Оярс и его жена Санита I must say that Pastor Oyas and her wife, his wife Sanita, прекрасные муж и жена Бога, Божьи. they Да? are wonderful man and woman of God. Мы знаем, сколько, 3 года, да? Ну, первый раз познакомились 3 года назад. We first time met 3 years ago. И потом несколько раз встречались еще. Да? Были у них в церкви. Afterwards we met a couple of times more and we went to their У них church есть прекрасная церковь. and they have a wonderful church. Но вы знаете, как иногда Бог делает? You know what God is doing sometimes. Мы, в принципе, все из Латвии. So all of us, we are basically from Latvia. Там мы не знали друг друга. And we didn't know each other back there. Бог привел нас
в Англию, чтобы познакомиться и служить Богу вместе. So God has led us to UK so that we would meet each other and we would serve together. И, конечно, мы не только их знаем, сколько у вас в швейцарских церквей? 5-6? Dagmārs, jā, Oskars. Oskars Rānu kopu. Sanāk 3 un vēl ir Andris Gerdeni. Jā, plus Ārnis, Lāča. 5. Короче, их много. They have another, Да? there's a lot, there are more than 3 churches. 5. Барингтон. In Varna. Да, вот они пастыря Варрингтон. И мы очень рады, что Бог нас познакомил вместе. We are glad that God has made us to meet each other. Мы уже вчера, они приехали уже вчера. And they came 2 days ago. 2 days Вчера. ago. Yesterday. И мы имели хорошее время. And we had a good time. И вы знаете, можно, иногда хватает 3-5 минут, Sometimes it's enough with just Ты- 3 or 5 minutes. понимаешь, с кем ты разговариваешь. С кем ты имеешь дело, как говорят. And you can tell straight away with whom you're speaking with. И я понял, что я имею дело с Божьими сосудами. And all that I understand that I've met God's vessels. Я знаю, что они слышат Бога. I know that they hear God. Я знаю, что они много что пережили от Бога. I know that they have experienced many things from God. Я знаю, что Бог им дал слово. And I know that God has given a word to them. Но мы можем его принять просто как инфо, We can just receive that as an information. или открыть, если Дух Святой, пусть это слово оживит в моем сердце. Or we can be open and say, let that word dwell in our heart. Да. И я думаю, больше они о себе расскажут, больше, чем я знаю. And we will say more about them И than я I know about them. не хочу занимать больше времени. And I don't want to take more time. Его. Dievs, tev sveiki, vārdā. Yes. Включено. Cik no jums te saprot latviski? How many of you understand Latvian? Paceliet rokas. Lift your 2, hand. 3, 4. Jā, Okay. labi. Cik no jums saprot angliski? How many of you understand English? Good. Labi. Protams, es māku runāt krieviski, bet man tomēr tas labāk iet man sludināt latviski. Tā kā I can speak in Russian, but the better I can preach in Latvian. So es runāšu latviski un māsa tulkos angliski. I will speak Es ticu, ka Latvian and sister will es speak mēģināšu English. jums pienest tā, lai jūs saprastu, par ko es gribu runāt. Ja? And I will try and bring the word to you so you could understand what I'm talking Tā about. man ir prieks būt šeit starp jums. I'm very, very glad to be here among Es you. pateicos Dievam, ka es varēju pavadīt kopā ar mācītāju Andi, And I viņu sievu. praise God that I could spend Vakar. time together yesterday with your Un pastor man ir and his wife. prieks, ka esmu šodien arī starp jums. I'm very happy to be here with you today. Mani ir mani draugi Inita un Spodris un mana sieva Sanita. Also, my friends Init and Spodris and my wife Sanita is Un with jums me. sveiciens no Warringtons draugs. And we bring you very warm greeting from Warrington Church. Halleluja. Hallelujah. Tā, mīļie, es gribētu tiešām šodien padalīties ar jums ar vārdu. I wanted to share a word with you today. Ziniet, patiesībā neko jau es jaunu neteikšu. I will not bring a new revelation. Jūs esat ticīgie cilvēki, You are believers. un jūs, es ticu, ka es arī lasu Dieva vārdu, jūs labi zināt, arī pazīstat Dieva vārdu. And I believe that you read God's word and you know God's word. Bet es gribu dažreiz, vienkārši atgādināt par lietām. But I want to remind you about certain things. Es ticu, ka Dievs mūs svētīs. And I believe God will bless us. Mēs varam palūgt,
pāris minūtes. Let's pray a few minutes. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev Heavenly Father, we thank you par šo brīnišķīgo dienu, for this wonderful day, kā mēs varam būt Tavā klātbūtnē. that we can be in your presence. Jo Tu teici, kur 2 vai 3, tur Tu esi. Because you said where two or three are together, Es lūdzu, debesu Tēvs, dod mums dzirdīgas ausis and you are there. And I pray, Lord, that you would give us hearing ears, un dod mums atvērtu sirdi, an open heart, lai visi šie vārdi so all these words mēs varam paturēt savā sirdī we could be able to keep in our un hearts lietot savā dzīvē. and use in our lives. Svētī šo dievkalpojumu, Bless this service, Lord, lai tas Tev ir par godu un par so slavu, this would bring you glory and un grace, mums par svētību un par and stiprinājumu. would be blessing for us and strengthening Paldies Tev, for us. debesu Tēvs, Thank you, Heavenly Father, Jēzus vārdā. in the name of Jesus. Āmen. Amen. Dievs ir labs, amen. God is good, amen. Ziniet, es te stāvēju un baudīju slavēšanu, I was standing there and I was enjoying worship, un es izbaudīju Dievu klātbūtni. and I really met with God in there. Pats es gribēju raudāt. I wanted to cry. Es turējos, I was holding myself, bet tāds kumpuls tas uznāk and there was uzreiz. like something stuck in my throat. Es sapratu, jā, es sapratu, nu vajadzētu tomēr laist ārā. I thought, yeah, maybe I should let this out. Tā kā, slava Dievam, Dievs ir brīnišķīgs. So bless the God. God is Kur amazing. piesauc viņu vārdu, tur viņš ir. Where you call on His name, He's there. Mīļie, My beloved ones. es gribu šodien padalīties I want to share today par vēstuli Tesalonitiešiem. with the Epistle of Thessalonians. Tas ir 1. Tesalonitiešā, 1 Thessalonians, 4. nodaļa. chapter 4. Un tur, ziniet, Pāvils atklāja draudzei tādas lietas, kur patiesībā ne katrai draudzei viņš to atklāja. So in this part of the book, Paul opens something special for church that he does not open to every other place. Viņš runāja par Jēzus atnākšanu uz zemes He was talking about Jesus coming back to earth un par Jēzu un par paraušanas dienu. and the day when Jesus will take church up in the sky, on in heaven. Un es gribu nolasīt. I want to read this. Nu, mēs varam sākt no We can start from Tesaloniešiem 4. nodaļā, no 15. pantā. 1 Thessalonians 4:15 Līdz 17. till 17. Un tur teiks tādu vārdu. And it says this. To mēs jums sakām, balsoties uz mūsu kunga vārdu. Tas nozīmē, ka to Kristus saka to. For this we say unto you by the word of the Lord. So that means Christ is saying that. Mēs, kas līdz mūsu kunga atnākšanai paliksim dzīvi, ne ar ko nebūsim priekšā tiem, kas aizmiguši. So that we which are alive and remain unto coming of the Lord shall not prevent them from which are asleep. Pats kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs. Atskanēt erceņdeļa balsi un Dieva bazūni. Tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Pēc tam mēs dzīvie, kas vēl pāri palikuši, kopā ar viņiem tiksim aizrauti gaisā, padebešos, pretī tam kungam. Tad mēs būsim kopā ar to kungu vienmēr. Then which we are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be met with the Lord. Mīļie, ko es gribu teikt ar šo? Es zinu, kā jūs ticat, ka jūs dzīvojat laika beigās. I want to ask you this question. Do you believe that you are living at the end of times? Es ticu. I believe that. So. Mēs esam pašā galā, mīļie. We're at the very end. Un tā diena var būt jebkura dienā. And that day could be any day. Un Jēzus mums saka, un Pāvils saka par to, ka es zinu, ka katrs no mums ir kaut kāds sāpes, kāds mīļais, tuvais cilvēks aizgāja
valstībā, piemēram, mūžībā, un mums sāpes par to, kā mēs zaudējam savu tuvāko. And Jesus is talking to us, and I know that some of us have pain. We have lost somebody who is very close to us. They've gone to eternity and maybe be with Lord. Bet viņš saka, bet mēs vēl ar viņiem tiksimies. But Jesus is saying, but we will meet with them again. Padebešos. In sky, in clouds, in heaven. Bet tad, kad Dievs pavēlēs, But only when Jesus will command. kad Jēzus nāks, tad pirmie celsies tie, kas aizmiguši ticībā uz Jēzu Kristu. And when Jesus will come again, then first will rise those who have been asleep because they believed in Jesus. Ne tie, kas nav ticējuši, bet tie, kas tic uz Jēzu. Not those who did not believe, but those who believe in Jesus. Un, ziniet, es arī ticu to, kā celsies arī, kas bija pirms Jēzu, kas ticēja, kā būs Jēzus, kas pravietoja par Jēzu. Tie arī celsies kopā ar viņu. And I also believe that those who lived before Jesus, they will also raise. Who hoped and believed that Jesus will come, they also will Viņš raise. pravietoja par Jēzu. They prophesied about Jesus. Viņi arī būs uzcelti. They will also be rose up. Un tālāk ir teikt, un tad mēs dzīvie. And then he says, keep going, and then we who are still alive, Būsim kopā ar viņiem. we will be together with them Padebešos. in clouds. Un tur ir teikts, un tā kopā ar viņu būsim. And we will be together with Un tā Jesus. ir ļoti, ļoti iepriecinoša vēsts. Mēs nekad vairs no tā laika nebūsim atstājuši vai kaut kur attiekti tālāk no Jēzus. Mēs visu laiku būsim kopā ar mūsu kungu Jēzu Kristu. And that is absolutely amazing news, because from that moment on, we will never be away from Jesus. We will be together with him forever and ever and Un ever. ziniet, tur neiet runa par cilvēkiem, it kā visi cilvēki izmiruši un cilvēki vairs nav. Un tad tā kaut kāds mazs pārpalikumiņš tikai palika dzīvi. Tas neiet runa par to, mīļie. And it's not about the fact that people are all died out on the earth and only small remnant has left, and then about that. No, it's not about that. Cilvēki būs vēl miljonas paliks, miljons vēl būs There will be uz zemes. so many people that will stay behind on earth. Bet runa iet par tiem, But I'm talking about those kuriem ir dzīvā Dieva gars. who has a living spirit of living God. Tāpēc, kā viņš runā, tad mēs dzīvē palikušie tiksim aizrauti kopā par to kungu. Tas nozīmē, viņš runā par tiem, kuros ir Dieva gars. And he's talking about those who has spirit of God. He says, and those who remain alive will go with Jesus in clouds. Ļoti svarīgi, lai šodien mūsos būtu Dieva gars. And it's so important for us today to have this spirit of God. Tas ir ļoti svarīgi. It's so important. Redziet, atcerieties, kad Dievs radīja Ādamu, viņš rakstīs, ka viņš veidoja Ādamu. Do you remember how Bible says that God created Adam? Un viņš bija uztaisīts perfekts, And he made him perfect, bet viņš nebija dzīvs. but he was not alive. Bet Dievs iedeša savu dvešu, savu And dvēseli. then God Un breathed his breath, viņš domā par dzīvo dvēseli. and he became a live soul. Un tad Dievs radīja viņam arī sievu Ievu. And then God gave him wife. Ielika viņus ēdenes dārzā. They placed them in a Garden of Eden. Viņi bija valdnieki, kas valda pār visu zemi. And they were rulers that ruled around all globe. Un Dievs pats bija kopā ar viņiem. And God was with them. Jo Dievs ir dzīvība savos, un viņa nāk dzīvība. Viņš bija kopā. Because God is the source of their life, because they were together with God. Un tad, kad viņi sagrēkoja, And when they fell in sin, viņi bija izraidīti no ēdenes dārza. God cast them out of Eden, of Un God, viņi bija atdalīti no Dieva. and separated from God. Un tā bija garīga nāve. And that was the death, the spiritual death. Un ne tikai garīgā nāve, And not only spiritual death, bet tā arī bija, viņi sāka mirst. but then also they started to grow old and eventually died. Miesīgi sāka mirst.
physically, the Un death tas ir tā ir grēka sekas. and that is the consequence of sin. Un pēc tam And after that, mēs zinām, kā tikai viens veids, we know that there's only one way, lai mēs topam atkal dzīvi garīgi. so we could become alive spiritually. Un lai mēs dzīvotu mūžam un nekad vairs nemirstam, And so we could live forever and never die. ir tikai viens, ir Jēzus. There's only one, and it's Viens Jesus. vienīgs Only one. ceļš. Only way. Nav cita ceļa, mīļie. There's no other ways. Nav cita ceļa. No other way. Ja 1. Jāņa ir teikts, Because in 1 John it said, 5.12 nodaļā, 5:12, kur teikt, kam dēls ir, tam ir dzīvība. Kam Dieva dēla nav dzīvības. who has son has life, and who has not have son does not have life. Saprotiet, Jēzus ir dzīvības avots. Do you understand? Viņš ir tas, kas mums atkal atdzīvina. Jesus is the source of the life. He makes us alive again. Mums atkal ir kontakts ar Tēvu. We again have this contact with Father. Mēs esam dzīvi, mīļie. We are alive. Pateicoties Jēzum, Thanks to Jesus. ļoti svarīgi ir. It's very important. Ja Lukas evangelijā rakstīts 9. nodaļā, In Gospel of Luke, in chapter 9, it said, tur ir rakstīts, lasīsim 59. pantu. 59. Tur ir teikts, ka Jēzus piegāja klāt pie viena un saka, nāc man pakaļ, And Jesus approaches somebody and says, come follow me. nāc man pakaļ. Come follow me. Un tas vīrietis saka Jēzum, And the man replies, ļauj man paglabāt savu tēvu, first un tad es sekošu tev. let me go and bury my father, and then I will come and follow you. Bet Jēzus viņam saka, But Jesus replies, ļauj, lai miroņi paglab savus miroņus. let the dead bury their own dead. Un viņš tā arī negāja. And he did not go. Ziniet, You know, tur interesanti pateikt, Jēzus aicina no nāves dzīvība, nāc man pakaļ. Jesus is inviting from death into life. Come, follow me. Bet arī mēs tā sakam. But sometimes we also say this. Ļauj mums paglabāt savu tēvu. Let me go and bury my father. Ļauj mums sakārtot savu māju. Let me go and tidy my house. Ļauj man sakraut savu dzīvi. Let me tidy my life. Kas tas ir tāds, ka tu vari visu kaut ko sakārtot? Who are you that you can tidy everything? Ja tu vari visu pats sakārtot, If you can tidy everything tad tev yourself, nav vajadzīgs Dievs. then you don't need God. Tu vari visu to pats izdarīt. Then you can do it yourself, right? Bet tur arī ir cita tradīcija. But there's also a different tradition. In Ebrejiem ir tā tradīcija. Hebrew people have tradition. Ja tavs radinieks vai tēvs vai māte ir uz miršanu, If your relative, father or mother are going to die, un ja tu esi vai vecākais dēls vai meita, and if you are the oldest son or daughter, varbūt jūs esat vairāk ģimenē, or maybe you're more than one in family, bet tomēr tu paliki un tu apglabā savu tēvu pats. but you bury your father yourself. Tas nozīmē, tas sanāk tā, ka tas mantojums paliek tev. And then if you do that, that means you get all the money, inheritance. Bet ja tu aiziesi projām, But if you go and leave that, tad sanāk, tad kāds cits no ģimenes locekļiem paglabās, then whoever is next in the line will bury their father, un arī tam tas paliks tā māja. and then he will get the inheritance. Un te ir tas jautājums, ziniet, redziet, dažreiz Dievs mums aicina. And there is this question, you see, sometimes God invites us. Bet redziet, mēs turamies pie to mantu, mēs gribam arī to mantu un arī Dievu. But we are kind of split. We want the inheritance and we want God. We want both. Bet mums vajag kaut ko izvēlēties, kaut ko vai mantu vai Dievu. But we have to choose whether we want all the wealth or we want God. Ja mēs ņemam Dievu, If we follow God, mums ir viss.
We have everything. Mums ir pilnīgi viss, We have absolutely everything. jo Dievs ir tas, kas rūpējas par mums. Because God is the one who is taking care of us. Bet ja mēs ejam mantu, But if we follow and pursue mēs wealth, zaudējam. Mēs varam zaudēt Dievu. we can lose God. Un tad viņš saka, lai miroņi paglāb savus miroņus. And that's why Jesus says, let the dead people bury their own dead. Tāda interesanta atbilde, ja? That's very odd reply. Kas tad ir tie miroņi? Who are the dead then? Redziet, See, tur ir skaidri teikts. it's quite clear. Garīgā pasaulē, In spiritual world, ja cilvēkos nav Jēzus, if people do not have Jesus, ja viņi nav atdevuši savu dzīvi Jēzum, if they not have given their life to Jesus, viņi jau ir tā kā miruši. they are like dead. Bet viņiem ir vienmēr laiks atgriezties pie Dieva. But they always have time to come back to Jesus. Bet ja nē, tad viņi arī būs miruši. And if they don't do that, they will remain Un dead. tas neiet runā par miesīgo nāvi. And it's not about physical death. Mēs visi miesīgā mēs mirsim. Physically, we will all gonna die Ja nebūsim laicīgi if paraugti. we will not be raptured together with Yeah. church. Bet iet par mūžīgo nāvi runa. But I'm talking about eternal death. Un ja Jēzus tevi sauc, nāc staigā man pakaļ, And if Jesus is calling you today, come and follow me. tas nozīmē, ka viņš tevi izvelk no nāves dzīvībā. That means he's pulling you out of death into life. Viņš saka, lai miroņi paglāb savus And miroņus. he's saying, let the dead people bury their own dead. Pasaule, lai tiek galā savu pasaulīgām lietām. And world gets on with their worldly things. Es gribu jums teikt, tagad, kā I want to say you saprot today, man pareizi, es saku tagad, ja kāds nomir, nevajag vairs ne glabāt, neko darīt. I'm not saying you that if your relative is died, you don't need to be involved in Bet that. es gribu teikt, saprast to lietu, ko Jēzus saka. But I want you to understand the meaning beyond those words. Dažreiz, Sometimes un tieši manta vai kaut kā cita lieta mūs tur tuvoties Dievam. things, money are keeping us from following God. Tālāk, ja mēs lasām 60. pantu, If we read verse 60, tur ir teikts, kā tur bija vēl viens cilvēks. they're saying the next one. Then it says there was another person. Tur bija viens, kas teica tā, kungs, es tev gribu sekot. And next one. Next one. You, yeah, keep going. Tur ir teikts tā, kungs, es tev gribu sekot. And it says, I want to follow you. Bet viņš teica, ko teica tas vīrs, viņš teica tādus vārdus. Un atkal kā cits teica, kungs, es tev iešu līdzi, bet atļauj man par priekšu atvadīties no tiem, kas ir manā mājās. And he said, but let me first go and bid them farewell, which are at home at my house. Redziet, See, tā ir cita problēma. there is another problem here. Viņš grib iet, He wants to follow Jesus, bet viņš ir atkarīgs no saviem tuvākajiem. but he's very dependent on his family. Varbūt tas no mātes, no tēva, varbūt no vīra, no Maybe sieva. mother, father, Viņš pats nevar izvēlēt. husband, wife. He can't choose himself. Viņam jāprasa atļauja, viņš iet atvadīs, vai es varu iet Jēzu vai He nē. needs to go and ask for permission. Can I follow Jesus? Can I become Christian? Can I? Un daudziem tā ir. And many people has that. Es zinu, arī mūsējiem tautiešiem ir tā, ka citiem neļauj vīrs, neļauj sievai nākt, vai māte neļauj bērnam nākt. And I know that in Rome nation we have loads of people like that. Sometimes husband does not let wife go. Sometimes mom, dad does not let go to church. Bet mums ir jāsaprot viena lieta. But we need to understand one thing. Mēs katru atbildēsim Dievu priekšā personīgi priekš sevis. I will be responsible in front of God for myself, nobody else. Ne mana māte, ne mans tēvs, Not my mother, not my Ne mana father, sieva, ne mans not my vīrs. wife, not my husband atbildēs priekš manis. will tell me about Es būšu me. personīgi Dievu priekšā. I will be responsible for myself. Tā ir mana izvēle. That is my choice. Un redziet, ļoti svarīgi, And you see, it's very important un šie ir tie dzīvie, that these are the living ones,
kuros sirdī ir Dieva gars. Those who have Holy Spirit, God's Spirit in them. Ja mēs būsim Dieva garā, If we will walk in the Spirit of God, mēs būsim tajā pāri palikumā. we will be that remnant. Mēs būsim tajā pāri palikumā. We will be those who are left. Vai tu gribi būt tur? Do you want to be there? Es gribu. I want to be. Tāpēc, ka es zinu, ka es nebūšu tādā pāri palikumā, Because I will know that I'm not among those who are left on the earth. tad es dabūšu iet cauri tie 7 mocībām gadiem. Because those who will be left on earth after rapture will go through seven suffering years on earth. Jā, man būs dota iespēja, If I will have that chance, bet man būs iet cauri visiem tiem mocībiem. but I will have to go through those suffering years. Tāpēc ir labs laiks Because it's very important time. No, it's very important that today sekot viņam, būt garā. we follow Him and walk in His Spirit. Patiesībā mums nav nekāds, kaut kādas zīmes, lai mēs zinātu, kad tas laiks būs. There is no specific signs that we would know, oh yeah, that time is here. Bet Jēzus mums teica tā, esiet modri. But Jesus said to us, be alert. Mums jābūt modriem šodien, We have to be alert today. kā mēs dzīvojam, How we live, kā mēs runājam, how we talk, ko mēs darām. what we do. Mums jābūt modri, We have to be jābūt alert. gataviem. We have to be ready. Tā diena var būt jebkura diena. That day could be any day. Tas ir ļoti svarīgi. It's very important. Un es gribētu vai tu tici, kā Dieva gars mājo tevi? And I would like to ask you, do you believe that Holy Spirit, God's Spirit, lives in you? Kurš no jums tic? Who believes that Holy Spirit lives in you? Ziniet, You know, jūs esat laimīgi cilvēki. you are very happy people. Es arī gribu skatītājiem teikt, And varbūt those, tas kāds no skatītājiem vai no jums, varbūt kāds šaubās, vai tiešām mani ir Dieva gars. and also those who are watching online, I want to tell you all, maybe some of you really think that sometimes, do I really have Holy Spirit in me? Bībelē ir teiks, es esmu ieduši tādus 7 punktus, And I will give you the 7 points kurš liecina, kā Dieva gars ir mūsos. that testifies that Holy Spirit, God's Spirit is in us. Un ļoti svarīgi, ziniet, ka Dieva gars ir tevī, And it's very important, you know, when the Holy Spirit is in you, tad tas svētais gars jāliecina manam garam, then the Holy Spirit needs to testify my spirit ka es esmu glābts. that I am saved. Un es gribu nolasīt, kur ir rakstīts Romiešiem 8. nodaļā And I would like to share Romans 8, un 15. līdz 16. pantam. 15 and 16. Pagaidies. Tā. Ja jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši dievības garu, kas mums liek saukt Abba Tēvs. For you have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Šis pats gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni. The Spirit itself bears witness with our spirit that we are the children of God. Un to tikai vari tu pats sevi pārbaudīt. And you can only, the test you can do in your heart is only Ja done tiešām by you. tevi runā iekšā dziļi, If that really speaks to you in heart, kad Dieva gars tevī, the Holy Spirit is in you, tad tas liecina, ka Dieva gars
ir tevi. then that is testifying that God's Bet, ja tev ir Spirit. šaubas, But if you have a little doubt, tad vienkārši ir laiks then it's time. izlīgt Dieva priekšā. Then it's time to come in front of God Lūgt Dievu. and pray God. Es jums gribu teikt, mīļie. I want to tell you, Es zinu, šodien ir ļoti daudz, kas labi izmācēti Dieva vārdā. I know there are so many people today that are very well knowledgeable in God's word. Viņi labi pazīst rakstvietas. They know parts of scripture very Viņi well. nāk uz lūgšanām. They come to prayers. Viņu iet uz Bībeles They stundām, go to Bible studies, uz baznīcu. to church. Bet es gribu pateikt vienu visvarīgu lietu. But I want to tell a very important thing. Ja kristietim nav lūgšanas dzīve, If Christian does not have a prayer life, tad sanāk, tas ir vājš kristietis. that is very weak Christian. Tāpēc jābūt kristietim lūgšanas dzīve. That's why Christian needs to have a prayer life. Tagad ļoti daudzi labi zina Dievu vārdu. Very many people know very Viņi good uztais labu God's word. sprediķi, And they can read preaching, bet varbūt viņš nav ar Dievu kopā vispār. but maybe the person is not even related to God. They don't know Jēzus mums God. ļoti skaidri pateica, And Jesus told us very clearly, ieiet savā kambarī go in your room un pavadi ar manim laiku. and spend time with me. Un tas kambaris var būt tev ne tikai kambaris, jau kāda istaba. And that room cannot be just a room. Tas var būt jebkur, kur tev ir labi. And that could be anywhere where you are feeling good. Tas var būt mašīnā, It can be pļavā, in mežā, the woods, es nezinu, in- darbā. In work, Kur tu vari būt ar Dievu? where you can spend time with God. Tas ir ļoti svarīgi kristiešiem. It's very important for the Christian. Tas uztur tavu iekšīgo cilvēku. That keeps your inner person alive. Ja tas nav, If that's not, tad jādara kaut ko. if that's not there, you have to change something. You have to do Es something. nesaku, ka mums nevajag zināt Dieva vārdu, I'm not saying that we don't need to know God's word, jo Dieva vārds ir tas, kas maina mūsu dzīvi. because Tas God's ir word svarīgi. changes our heart. It's very Tas ir important. ļoti svarīgi, It's very important. bet mums jābūt kopā ar Dievu personīgi. But we have to know God very personally. Lūdzu, runā, Talk, pray, izsaki savu vēlos, izsaki savu sirdi. pour out your heart in front of Him. Tas ir ļoti svarīgi. It's very important. Es vienmēr to saku. I'm repeating that again and again. Vai tev ir ticīga, vai tev ir lūgšanas dzīve? Do you have prayer life? Vai tu pavadi ar Dievu kopā? Do you Vai, have time with God? vai tu pavadi tikai 5 minūtes? Or is it just 5 minutes? No rīta un vakarā. 5 minutes in the morning, 5 minutes in the evening. Paskatieties uz Jēzu Kristu. Look at Jesus Christ. Viņš pavadīja veselu nakti. He was praying for nights and nights. Viņš gāja lūgt Dievu vienmēr. He always went to spend time with God in prayer. Un tu domā, kāpēc viņam to vajag? And you're thinking, why did he need Viņš to jau ir do that? Dievs. He's God himself. Viņš arī bija patiesa cilvēks. He was also truly a human being. Bet viņš arī rādīja mums, tā mums būs jādara. But he also gave us example how we will have to follow. Ja tu gribi piedzīvot izmaiņas savā dzīvē, If you want to experience change in your life, tad tā ir tā īstā vieta, kas tev jādara. that is the right place what you have to do, where Ies you savā have to kambarī, esi lūgšanās. be in prayer, whether it's in Runā your ar room viņu. or wherever. Talk to Viņš him. mainīs tavu sirdi. He will change your heart. Otrs punkts. A second point. Es gribu nolasīt no Galatiešiem 5. nodaļas I want to read from Galatians 5, un no 22. līdz 24. pantā. from 22nd to 24th. Un tur ir teiks tādi vārdi. Bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Pret tādiem lietiem nav valstība. Bet tie, kas Kristu pieder, ir savu miesu uz tā situši līdz ar kaislībām un iekārām. But the fruit of the Spirit is the love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, next one please, meekness, temperance. Against such there is no law. Mīļie, ko es gribu teikt ar šo? What do I want to say with this?
Ja gars ir tevi, if you have Holy Spirit, tad jāparādās gar augiem tevi. then Holy Spirit fruit have to come out. Redziet, nevar uz ābeles augt, piemēram, plūmes For vai example, pumbieres. you can't on an apple tree find pears or plums. Tur aug ābols. There must be apples. Tāpat, ka ja mēs esam piedzimuši no gara, And the same with us, if we are born again in un spirit, ja gars ir mūsos, and if the Spirit is in us, tad jāparādās gara augiem. then Holy Spirit fruit has to come out. Un tas arī liecina, And that testifies kā Dieva gars ir tevi. that Holy Spirit is in you. Amen? Amen. Ir tā? Is that? Halleluja. Un trešais punkts ir, Third point. no sākuma tev ir tāda rakstvieta. Tev ir rakstvieta apakšu darbu 1. nodaļa 8. pāns. The first scripture that you had on the screen, Apostle from Apostle, what is? Tas ir 1. nodaļa 8. First pāns. chapter 8. And they will receive Spirit. Sorry? No, Acts, sorry, Acts 1:8. 1:8, yeah. Bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums. Un būsiet mani liecinieki kā Jeruzālēmē, tā visā Jūdejā un Samārijā un līdz pat pasaules galā. But you shall receive power after the Holy Spirit is come upon you, and you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, in all Judea, Samaria, and unto the utmost part of the earth. Redziet, ko es gribu teikt ar šo? You see what I want to say with this? Ja Dieva gars ir tevi, If Holy Spirit is in you, tad tu liecinās to, ko Dievs darīja tavā dzīvē. then you will testify about what God has done in Tu your life. gribēsi padalīties, kā Dievs tevi ir atgriezis You will want to pie share Dieva. how God has chosen you and brought you to God, No kurienes viņš tevi ir izvelcis? where He has taken you out from. Ja es biju tāds, es biju pilns dzērājs, narkomāns, I was like that. I was drinking and using drugs, un es sadzirdēju, and I heard kā Jēzus ir tas, kas mani mīl, kas par mani nomiris. that Jesus is the one who loves me and He has died for me. Un tā bija manā cerība. And that was my hope. Un es gāju tuvojos viņam. And I went and I came Un close viņš to mani Him. atbrīvoja, izglāba no nāves. And He rescued me from death and He Un iedeva man delivered me, jauno dzīvi. gave me new life. Un tas sanāk, redziet, ja Dieva gars ir tevi, And when Holy Spirit is in you, tu nevari klusēt. you can't not Tu talk gribi about these liecināt things. par Dievu. You want to testify Ko viņš about darīja God, tavā dzīvē. what He did in your life. Un tas arī liecina, ka Dieva gars ir tevi. And that also testifies that Holy Spirit is in you. Amen. Amen. 4. punkts ir Point number 4, tā paša nodaļa. the same chapter, 2. nodaļa, atvainojies. no, second chapter, sorry. Jūs zināt šito no galvas. You know this by heart as well. Kad vasarsvētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējuši vienā vietā, un piepieši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stiprs vējšpūta, un piepildīja visu namu, kurā tie sēdēja. Un viņam parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem. Un visi tika piepildīti ar svēto garu, un sāka runāt citās mēlēs, kā gars tiem deva izrunāt. And when the day of the Pentecost was fully come, they were all within one accord into the house, and they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Mīļie, jūs zināt, ka arī mēles runāšana, tas arī liecina, tā ir zīme, ka svētais gars ir tevi. And also you know that if you speak in tongues, that also is a testimony that God's Spirit is in you. Jo tā bija zīme. Because that was a sign. Bet es nesaku, ka tikai tā nav vienīga, tā ir tikai viena no tiem, kas liecina par svēto It's garu. not the only testimony, it's one of, Vai tāpēc, ka tur ir vēl daudz. because there's so many more.
Bet es gribu, lai jūs zināt, arī tā ir Dieva gars, kas ir jūsos. But then if you have that, it is also a Holy Spirit that is within you. Tāpēc es saku, ka tā ir vienīga, It's not the only No. one, I'm not saying that's the only gift, bet tā ir viens no tiem, but that is one of, kas apliecina, ka Svētais gars ir tevi. that would confirm that Holy Spirit is in you. Dievs ir labs. God is good. Viņš vienmēr ir tāds. He's always like that. Viņš neuzlūko cilvēku vainu. He never looks at the person's Viņš mīl appearance. katru no mums, lai kādi mēs neesam. He loves each one of us regardless of how we are and what we are. Vēl 5. Number 5, Tas rakstīts Romiešu 5. nodaļā, Romans chapter 5, 5. pantiņā. 5. Romans chapter 5, 5. Un tur te tādi vārdi. Bet cerībā nepamet kaunu, jo mūsu sirdis izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums dota. And hope makes not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Es gribu teikt, I want to tell ja you, tu šodien mīli Dievu, if you love God today, ja tu mīli viņu vārdu, if you love His Word, ja tu mīli savu tuvāku, kas tev ir klāt, if you love the person who is next to you, tas liecina, ka Svētais gars ir tevi. that testifies that Holy Jo Spirit neviens is tā in you. nemīl Kristu kā pats Svētais gars. Because nobody loves Christ more than Holy Spirit Himself. Zini, tu nevari mīlēt savu tuvāku, pirms tu nemīlēsi Dievu. You can't love your neighbor before you will love God. Tu vari mīlēt cilvēciski, You can love humanly, tu man dod es tev, tu man saki labdien, es tev saku labdien. justly. You say me hello, I say you to hello. You don't talk to me, I don't talk to you. You give me, I give you. Bet ja tu mīli Dievu, But if you love God, tu mīli jebkuru. you love anybody. Tas tāpēc, kā Dieva mīlestība tevi izlējās. That's because God's love pours out in your heart. Un tas liecina, ka Dieva gars ir tevi. And that testifies that God's Spirit is in you. Tas ir ļoti svarīgi. It's very important. Ir arī sestais punkts. And point number 6. Tur rakstīt, Pirmā Jāņa, 1 John panti būs, tas sarakstīts, Pirmā Jāņa, 2. pants. Jāņa evaņģēlijs, ja? Pirmā Jāņa, Pirmā Jāņa vēstule, kur nodaļa un kur otrā nodaļa. nodaļa, 1 John chapter 2 un 1. pants, ja? 27. 27. Jā. Arī jūs svaidījumu esat saņēmuši no viņa, un tas paliek jūsos, un jūs nevajag kā kāds jūs mācīt, bet kā viņa svaidījums māca jūs visos lietos, un ir patiesīgs, un nav meli, un kā viņš jūs ir mācījis, tā palieciet viņa. But the anointing which you have received of him abide in you, and you need not that any man teach you, but as the same anointing teach you of all things, and is truth, and is not lie, and even as it has taught you, you shall abide in him. Ko es gribu teikt ar to? What do I want to say with this Redziet, word? ja Dieva gars ir tevī, If Holy Spirit is in you, Dievs te svaida. then God anoints you. Un tu sapratīsi to, ka tu sāksi lasīt Dieva vārdu.
And you will understand that anointing when you will start reading God's Dieva word. gars tev atklās, tā, var teikt, atklās tev noslēpumus, ko tu agrāk nezināji. And God's Spirit will reveal you secrets in the Bible that you did not know before. Piemēram, par asinīm, For example, about blood, par svēto garu. about Holy Spirit. Tas ir piemēram, ja? I'm Viņš just saying, atklās for tev. example, Un tu, he will tas arī reveal. liecina, ka Dieva gars ir tevi. And that will be another sign, another Tāpēc, testimony. ka pirms tam varbūt tu nesaprati to, The Holy Spirit is in you because before that you probably read it and you didn't bet understand. pagāja laiks, But it took some time tu dzīvoji Kristu. and you live in Tu biji Christ. paklausīgs Dievam. You are obedient to Dievam. God. Un Dievs te sāk piepildīt tas garu. And He starts filling you gudrību, with ar Holy zināšanu. Spirit, with wisdom, with Atklāja tev knowledge, lietas, revealing ko you agrāk tev nebija things atklāja. you didn't know before. Un to arī dara svētais gars. And that is also Holy Spirit's Un doing. ja tev, ja tev tas ir, And if you have that, tas liecina, kā Dieva gars ir tevi. then it testifies you that Holy Spirit is within you. Un pēdējais 7. And the last one, 7, ir Ebreja 12, Hebrew 12, 14. nodaļā. Cherbusi. Jā, Hebrew 14, sorry, Hebrew 14. jā, nodaļā 12. Oh no, Hebrew 12, 14, Yeah. sorry. Un tur ir teikt tā. And it says, Dzenieties pēc miera ar visiem un pēc svētā dzīves, bez kā neviens nemantos tā kungu, neredzēs to kungu. follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Svētā dzīve ir ļoti svarīga. Holy life Jūs is very ticat? important. Holiness is very important. Ja mēs redzam šodien, ne visi ticīgie dzīvo tā teikt, svētā dzīve. And today we see that not every Christian lives holy life. Šodien ir ļoti, var teikt, cilvēki kaut kādā veidā sajauca lietas. And today people are just confusing things. Viņi domā tā, ja es šodien eju baznīcā, And they think that if I go to church, es nokristījos, I was baptized, es saņemu pieņemu mīlestību, I am going to Holy Communion, es eju uz Bībeles stundām, I go to Bible studies uz lūkšanām, and prayers, tad sanāk, ka es esmu 100% glābts. then that means I'm 100% saved. Viss tas mums ir jādara, We have to do all those things. bet tikai viena lieta. But one thing, Tas jāmena mūsu iekšienā, mūsu that, dzīve. that needs to change what is in us, our character. Ja mēs domājam, ka tas mūs ienesīs debesu valstībā, mēs maldamies. If we think that those things only will take us to God's kingdom, we are completely out of track. Šodien ir tik daudzi, kas saka tā, So many people today say this. es nāku pie no luterāņiem, es nāku no pareizticīgiem valdīt, es jau ticu Dievam. I'm coming from Orthodox or from Catholic or Lutheran church, and I believe in God. No visādiem konfesijiem nāk. Different backgrounds, religious Bet backgrounds. daudzi ir arī tādi, viņi vienkārši sāka iet uz baznīcu un viss. But then some are like, they just went to church and that's it. Bet viņi patiesībā nav atdevuši savu dzīvi Jēzu. But they they have not given their lives truly to Un tad, God. kad mēs runājam par to, viņi saka, kas tas tāds ir, kāpēc tas ir vajadzīgs? And then we start talking about it and they're like, what is that and why do we need that? Tā ir vienīgais ceļš. And that is the only way. Tikai tad sāks mainīties tava iekšēnē, And when you do that, then only and then only you will start changing inside. kad tu atdod savu dzīvi When Jēzu. you will give your life to Jesus. Jo Bībele skaidri pateikts. Because Bible says very Tikai tad clearly, svētais gars ienāks tevī, kad tu atdod savu dzīvi patiesi Jēzum Kristu. only then Holy Spirit will come in you when you will truly give your life to God, to Jesus. Un tad tikai tu būsi And only tādā then pārpalikumā, you will be among those people, tie, kas ir tie dzīvie, those who are alive, un tad var pieskaitīt viņu. and then you can be counted to that crowd. Ziniet, bieži vien, arī mums tā baznīcā arī tāpat notika, kad mēs aicinām cilvēkus nākt priekšā. And sometimes in our church as well, we ask people, we invite Nāciet, people pieņemiet Jēzu. to in front come and accept Jesus. Viens pacels, es jau baznīcā esmu 10 gadus. And one person stood up and he said, I'm coming to church for 10 years.
Es saku, tev vajag Jēzu. But I'm saying you need Jesus in your heart. Ja es saku, esmu vienīgais ceļš, Because Jesus says I'm the only way, patiesība un dzīve. truth and life. Neviens nenāk pie tēva, kā viens aug mani. Nobody comes to Father only through Un me. ziniet, kas notiek? And you know what happened? Daži cilvēki grib nākt, bet kādu viņu tur. Some people want to come, but something is holding them back. Jo Sātans zina, Because devil knows un tagad, kad viņš ies, when now he will start going, viņš tops brīvs. he will be Viņš kļūst free. brīvs. He will be completely free. Un viņš viņu tur. And he's holding him. Un zin, kā viņš arī tur? And you know how he's holding him back. Cilvēkiem biežam ir nērti vai kauns iet priekšā. And sometimes people feel ashamed or not feel comfortable to go in front. Jā, jā. It's the way. Un mums jāsaprot viena lieta. And we need to understand one thing. Pirmais grēks, kas bija, What was the first sin kad ienāca no Ādama? when it came from Adam? Tad, kad viņš jau nepaslušil, ir pēc tam, kā viņi redzēja viens otru, kas bija? When he did not obey and when he saw Adam and Eve after the sin, Kauns. ashamed, they felt ashamed Viņi bija pliki. because they were naked. Tas bija, var teikt, tāds pirmais grēks, kad viņi viens otru saredzēja. And it was the first sin when they saw each other. Viņi uzreiz paskatīja, un tas līdz šim darbojas. And that still works today, up to today. Cilvēkam ir kauns pat iznāk priekšā, jo viņš ko par mani runās pārējie. And person is ashamed to come in front because what other people will think or say to about me. Bet man patīk, kā teica, kur tas ir rakstīts Marka evaņģēlijā 10. nodaļā. But I like when it says in Mark chapter 10, Tur bija viens vīrs, there was a man, viņu vārds bija, I forgot his name now, Bartimēs. Bartimaeus. Tur bija viens akls vīrs. And he was blind. Viņš visu laiku sēdēja uz ceļa, And he was on the road begging money. naudu. Un viņš dzirdēja, ka Jēzus iet garām. And he heard Jesus is walking by. Viņš paceļās, And he got pata up. savu balsu un saka, Jēzu, dārodies apžos par mani. And he was lifting his voice and said, Jesus, son of David, have mercy on me. Bet citi viņam gribēja, ko tu runā, nekliedz. But Stāv other people klusi. wanted to shush him, like, don't cry, don't just sit there. Bet viņš vēl vairāk kliedz, But he was even stiprāk. louder. Un Jēzus apstājās. And Jesus stopped for it. Un kas notika? And what happened? Jēzus viņu paaicināja, Jesus invited him. prasīja, ko tu gribi, lai es tev daru. And he said, what do you want me to do for you? Un tas jautājums šodien arī skan mums. And Ko today, mēs gribam, lai Dievs mums dara? and the same question stands today for you. What do you want Jesus to do for you? Bartimies viņu atbildēja, es gribu kļūt redzīgs. And Bartimaeus said, I want to see, Lord. Un viņš tapa redzīgs. And he was healed immediately. Bet redziet, viņš kliedza, viņš nepalaida garām Jēzu. But you see, he was shouting. He did not let Jesus walk by. Pat viņam aizliedza runāt, Other people just tried to shut him up, viņš tik un tā kliedz. but he was still shouting. Vai arī šodien, arī tie, kas skatītāji, vai arī šodien jūs kliedzat? Do you, who watching online as well, do you shout today? Nepalaidiet garām Do Kristu. not let Jesus go past. Tas nekas, kā mēs biežam ejam baznīcā. Ja mēs neizdarījām šo izvēli ar Kristu, That does not matter if we go to church. If we do not do this choice with es Jesus, aicinu to izdarīt. then I ask you to do that. Bez tā nekas nenotiek. Nothing will happen without that. Nenotiek. Nothing. Mēs pats sevi apmānām. We are just lying ourselves. Un tur ir teikts, neviens neredzēs to kungu bez svētās dzīves. And the previous piece of scripture said that nobody will see Jesus without holiness or holy life. Un tur nebūs tā, kā ļoti daudz brāļu un māsas, es nevaru redzēt, kur tad tas Jēzus ir.
And they will not be like, oh yes, I don't know where, I can't see where Jesus is. Man liekas, ka tur būs tā. It will Tur be- vispār nebūs iekšā tas cilvēks. Pardon? Viņš vispār nebūs tur. Tāpēc var neredzēs Dievu. Yeah, and it will be like, he will not be there at all. That's why people will not see him. Tāpēc viņš saka, zenieties pēc miera. Tas ir pirmkārt pēc miera ar visiem cilvēkiem. Ja tev kaut kas ir ar savu brāli, māsu, izlīd. And also Jesus says, follow peace with all men. So if you have against somebody something, just Then- go and say sorry. Tev nedrīkst būt rūgtums tavā You sirdī. can't have bitterness in your heart. Tu nedrīkst staigāt ar nepiedošanu. Tev jāpiedod. You can't walk with unforgiveness in your heart. You have to forgive. Nu, viņš man tā izdarīja, es nevaru viņam piedot. And he did such a thing to me. I can't forgive him. Tad visu, ko mēs darām, tas mums nepalīdzēs. Then everything that we do, the rest of that, we will not. He Es, will tev, not help us. es varu šeit labi sludināt, I can preach here dziedāt, amazingly, sing. Bet ja es kādam nepiedodu, vai es pats neprasu piedošanu, man tas nekas But nedara. if I do not forgive or if I don't go and ask for forgiveness, this all helps me nothing. Un tāpēc viņš arī teica, And that's why it zenieties says, pēc miera ar visiem follow peace with all men un pēc svētās dzīves. and holiness or holy life. Mums jābūt. We Un, ziniet, have to. ja mums ir ja mums ir gara augi mūsos, If we have Holy Spirit's fruit in us, tad mēs arī nevēlamies vairāk negrēkot. then we don't want to sin, Mēs nevēlamies tā runāt. we don't want to talk, Mēs nevēlamies iet kaut kur to, kas tiešām Dievam nepatīk. we don't want to walk the ways Mēs and vairamies no that God ļauna, does not like. We are trying to avoid evil tāpēc, ka Dievs mūs iekšā vada. because God leads us through us within us. Tas ļoti svarīgi. That's very important. Bet arī Jānis mums atvērsim Jāņa evaņģēliju. Let's open Gospel of John 14. nodaļa. 14. Put something. No 21. 21st. Un tur ir teikt tādi vārdi. And it says this. Kam ir mani baušļi? Un kas viņus tur? Tas mani mīl. Bet kas mani mīl, to mans tēvs mīlēs. Un es to mīlēšu. Un tam parādīšos. And it says this. He that has my commandments and keeps them, he is that loves me. And he that loves me shall be loved by my Father, and I will love him, and I will manifest myself to him. Ko te grib teikt? What I want to say with this. Jēzus saka skaidri. Jesus Kam is ir mani saying clearly, baušļi? Kam ir mani baušļi? who has my commandments Un kas viņus tur? and who obey those commandments, Tas mīl mani. that loves me. Saprotiet? Do you Un understand? tur ir teikt, un kas mīl, un tur teikt tālāk, bet kas mani mīl, to mans tēvs mīlēs. And that also says that who loves me, my Father will love them. Un tālāk ir teikt, un es to mīlēšu un tam parādīšu. And I will love him, and I will show myself to Mīļie, my beloved te ones. ir tādi vārdi. There are these Ja mēs words. mīlam viņu vārdus, If we love his un mēs words, klausīsim Jēzu vārdus, Dieva vārdus, and if we obey Jesus' words, God's viņš words, parādīs arī mums šī pasaulē. he will show himself us in this world as well. Es nezinu kā, I don't know vai tu how. viņu izjutīsi, Will you feel him? vai tu viņu redzēsi. Maybe you will see Es him. nezinu kā, bet viņš parādīs. I don't know how, but you will Ja mēs experience turām him. viņu vārdu un mīlam to kungu, If we keep his word and love him, tas ir, ko Jēzus teica. that's what Jesus has said, Un tas ir ļoti svarīgi. and that is very important. Ja mēs tā dzīvosim, If we will live that way, tad mēs būsim tādā pārpalikumi. then we will be in that remnant. Tad Bībele saka par mums, tad jūs dzīvi ir pāri palikuši. Then Bible says about us, you those who are still alive, remnant, Tad mēs esam dzīvi. and
And we are those Bez alive. Dieva garu mēs neesam dzīvi. Without God's Spirit, we are not alive. Un es negribu palikt šeit, kā būs tas laiks. And I don't want to stay behind after church has gone in clouds. Es negribu ciest 7 mocībās gadi, kas notiks te pasaulē. I don't want to suffer through 7 years of suffering that will stay here on earth. Jā, cilvēki glābsies. Yes, people will be saved. Tāpēc, kā es neredzu tur nekur, kur pat teikts, ka svētais gars arī būs aizrauts. Because I don't see anywhere that Holy Spirit will be taken away from. Te runāja par baznīcu. This is only about church. Bet svētā gars vēl liek cilvēkam atklāt cilvēkam, kas ir grēks. The Holy Spirit will stay and reveal what is sin to people. Jā, bet Dievs savu mīļāko, teikt, savu līgavi vai jaunā, viņš grib aizsargāt. But God, His loved one, His bride, He wants to protect. Viņi grib tur, lai viņi, un ziniet, mums jābūt tā, ka Bībele saka, bez traipa, bez krunkas. And we have to be with Him without any blemish or without any wrinkle. Ziniet, mums tāda līdzība ir, ja piemēram, bija līga, vīrs un sieva. Nu, tā vīrs, bet līgavainis un jaunmena, kā tā pareizi pateikt. It's like an example. There was a groom and then bride. Nu, viņiem vajadzētu precēties. And they were just before married. Bet līgavaini aizsauc uz armiju, piemēram. But groom has been called in service in army. Pagāja tur 3 gadi, 3-4 years went by. Bet līgava jau nav līgava, viņi jau tur sāka dzīvot ar citiem. But the bride started to live with other Un people. atnāca apakaļ līgavai. And the groom came back. Nu, viņš vairāk viņu neņems par sievu. And he will never marry her again. Viņš ņems citu. He will look for a different one. Un tāpēc ir draudz. And the same with the church. Dievs aicina, lai mēs esam tīri, bez traipa, bez krunkas. God invites us to remain clean, without blemish, without wrinkle. Un es gribu jums pateikt vienu tādu, kas, ko Dievs man uzrunāja sirdī. And I want to tell you one thing that God put on my heart. Es vienmēr uzdevu jautājumu Dievam. Dievs, I have always asked God ir teikt question. Bībelē, kā mēs esam, kā mums pietrūkst dievišķā godība, un tur teikt, kā mēs esam netaisni vienmēr. And in Bible there is said that people always lack glory of God and we are always unjust. Bet tu teici, Dievs, ka nekas nešķīst un netīrs nemantos debesu valstī. But you said, God, that nothing that is dirty, nothing that is unholy will enter God's kingdom. Kā tad tas notiks? How it will happen then? Un tad es sapratu, tad es devu atklāsmi. And then God revealed to me. Bet tad, kad mēs būsim parauti, When we will be in skies, in clouds with Him, tad arī Dievs pārmainīs mūsu, samērīt mūsu miesas. then God will change our bodies as well. Un tā būs tīra un šķīsta. And that will be clean and holy. Un arī tie, kas ir miruši, And also those who are asleep or dead, viņos mirstīgās miesas būs pārvērtas ar apskaidrotām miesām. then they will also receive this new body Un viņi būs šķīsti. and they will be holy. Un tas rāda tikai tā, kā tikai caur Jēzu mēs varam kļūt šķīsti un tīri. And it only shows that through Jesus and only through Jesus we can be holy and clean. Savādāk nekā. Otherwise it's not possible. Un tāpēc es saku, And that's why I'm saying it. ļoti svarīgi. It's very important. Paldies Dievam, kā mēs esam šeit, kuri atdeva savu dzīves. And Yes. I'm very glad that we are Jūs here. Have you visi esat given your lives to atdevuši Jēzu Jesus? savu dzīvi. Have you all given your life to Jesus? O, Visi. visi. Vai Or, kāds ir, kas nav? or somebody who's not? Visi ir. Everybody, yes? Slāvā Dievam. Praise the God. Tāpēc, ja nav, tad tas ir obligāti jāizdara. Because if it's not, you have to do it immediately. Un sieva jūs pateikt, arī kā ko jums. My wife will want to share something with you. Tā kā Ojārs runāja As Oyars was talking, par to, ka mēs esam visi savas dzīves atdevuši Jēzum. that we all have given our lives to Jesus. Tas ir labi. That's very good.
Bet ir vēl viena lieta vajadzīga. But there's one more thing that needs to be done. Dzīvot priekš Dieva. Live for Him. Vai mēs šodien dzīvojam priekš Viņa? Do we live for Him today? Kas šodien mums ir Jēzus? Who is Jesus for us today? Vai Viņš mums ir pirmajā vietā? Is He first in our lives? Vai mēs esam mainījuši Have we changed sevi ourselves no tā laika, from the moment kad Jēzus ir ienācis mūsu dzīvē? when Jesus came in our lives? Vai vispār kaut kas ir mainījies? Has anything changed at all? Vai jūs zināt, kad mēs visi zinām, kad Jēzus mira pie krusta? We all know that Jesus died on the cross, Bet šodien tas krusts ir tukšs. but today that cross is empty. Amen. Zini, kāpēc? You know why? Tāpēc, ka viņa tur vairāk nav. Because He's not there anymore. Tāpēc, kad viņš ir pamodies no mirušajiem. Because He's risen from dead. Tas ir Dieva brīnums. That is God's miracle. Vai tu savā dzīvē esi piedzīvojis Dieva brīnumu? Have you experienced God's miracle in your life? Zini, ka tas ir tikai iespējams? Do you know when that is possible? Tad, kad dzīvais Dievs ir mūsos. When a living God lives within us. Tad, kad mēs dzīvojam priekš viņu. When we live for Him. Tad mēs piedzīvojam Dieva brīnumu. Only then we experience God's miracles. Tad mēs sāredzam to, ko Dievs var izdarīt. Then we can see what God can do for us. Es savā dzīvē In my life, daudz reiz esmu redzējis Dieva brīnumu. I've seen God's miracles in my life several Savā times. dzīvē, In my life, pie sevīm to my own body, un pie daudzām ģimenēm. and to many lives and many families. Es esmu redzējusi, kā no tādām slimībām, kā dakteri saka, tu vairāk nevari būt dziedināts. And I've seen that from the illnesses where doctor says you can't be healed from this, Tev ir vēzis, you have cancer, tu esi tuvu nāvei. and you are close to death. Bet es esmu redzējis, kā Jēzus viņus dziedina. But I've seen how Jesus heals those people. Mūsu draudzē ir viena māsa, We have a sister in our church. kura viņu ģimene, kad atnāca pie Jēzus, When their family came to Jesus, viņi no citām pilsētām atbrauca dzīvot uz Varingtonu, they came from different town to Warrington. lai atviestos pie Jēzus. So to come to Jesus, Jo viņi zināja, ka Varingtonā ir draudze, because they knew that in Warrington there is church, kur viņi saprot savu valodu. where they understand their own language. Un viņi, kad atbrauca, viņa bija slima, viņai bija zarnu vēzis. And she had bowel cancer when she came to our church. Un viņa prasīja vienu no Dieva. And she asked only one thing from God. Dod man iespēju izaudzināt bērnu. Just give me chance to raise up my children, Un tad tu man vari ņemt. and then you can take me. Viņa ir dziedināta. And she's healed now. Viņai nav vairāk tā slimība. She has no even hint of that Un illness. dakteriem ir jautājumi. And doctors are, Kā? how is that possible? Un Dievs viņai dod daudz gadus. And God is giving her loads and loads of Un ne years now. tikai izaudzināt savus And bērnus. not only raise her own children, Viņa šodien audzina mazbērnus. she's actually growing up her grandchildren. Saprot, Dievam nav nekas neiespējams. God is nothing impossible. Mums viss tās lietas mēs varam piedzīvot savā. We can experience those things in our lives Bet as well. tikai tad, But only then ja mēs dzīvojam priekš viņu. when we live for Him. Tā kā es teicu, krusts ir tukšs, Like I said, cross is empty. Jēzus ir augšām, Jesus is resurrected. viņš ir dzīvs. He is alive. Tas nozīmē, ka tev ir dzīvs Dievs, That means that you have living God. kam visas lietas iespējas. Everything is possible for this God. Tā kā viņš ir pamodies no mirušajiem, Like He's rose up from dead, viņš šodien var pamodināt mirušajiem. He can raise up dead Es today. to arī savā dzīvē. I have seen that in my life as well. Es redzēju, kā Dievs pamodina manu meitu no mirušajiem. I saw how God raised up my daughter from dead. Tas notika 3 gadus atpakaļ. 3 years ago it happened. Mana meita bija stāvoklī. My daughter was giving birth and she was pregnant. Un tā diena, kad pienāca, kad viņai būs And jādzemdē, the day came when she had to deliver the baby. es biju kopā ar viņu. I was with her. Viss gāja labi Everything went well līdz vienam brīdim, to one point kad dakteri teica, when doctor said, bērns ir apgriezies.
The child is turned upside down. Mums ir jāiet uz operāciju We zāli. have to go to the steidzīgi. surgery immediately. Vai es neuztraucos? Did I not worry? Ļoti uztraucos. Very. I was very worried. Bet es zināju, ka mēs neesam tikai divi. But I knew that it's not just me and my daughter. Mums ir vēl viens blakus. We have a bigger one with Viņa us. vārds ir And Jēzus. his name is Jesus. Tad, kad mēs nonācām tajā operācijas zālē, When we came down to the theatre, manai meitai pieslēdz aparātus. all possible machines was attached to my daughter. Es dzirdēju visus pīkstienus. I heard every beat. Es dzirdēju, kā viņas sirds sitas. I could hear her heart beating. Un tad sākās tā procedūra. And then the procedure started. Es ieraudzīju savu mazmeitu. I saw my granddaughter first time. Un tad es sadzirdēju And then I heard klusumu. quiet. Manas meitas sirds apstājās. My daughter's heart stopped. Viņai sākās ļoti liela asiņošana. The bleeding, the enormous bleeding, fatal bleeding. Asinis bija visur. There was blood everywhere. Es tādu nekad nebiju redzējis. I've never seen anything like that. Viņa uzspēja paņemt manu roku. And she just grabbed my hand. Viņa gribēja kaut ko pateikt. She wanted to tell me something. Viņa neuzspēja. She could not. Vairāk nepīpēja aparātu. No, Nepīkst. no beeps were heard anymore. Pirms tam es neredzēju, cik durvis ir tajā operācijas zālē. Before that, I did not even notice how many doors are in that surgery room in theatre. Bet tur bija tieši tāpat kā te. But it was about the same as here. Visur apkārt durvis. Doors are all around. Un no visām durvīm skrēja dakti. And suddenly there were doctors and medics rushing through every single door. Un tad es And then I, nokritu turpā the same place, I fell on my knees. uz ceļiem. Un es teicu Jēzu, And I said to Jesus, tu man viņu devi. you gave her to me. Viņa ir tā. She's yours. Bet tu zini, kā es viņu mīlu. But you know how I love her. Bet es zinu, ka tu viņu mīli vairāk. But I know that you love her more. Es lūdzu Dievs. And I pray, Ja God, tas ir tavs prāts, if this is your will, ņem. take. Ja nē, But if not, tad dod man piedzīvot brīnumu. then give me this miracle. Es gribu redzēt, I want to ka see tu esi that. liels un varens Dievs. You're a big and amazing Ka God. tev nav nekas neiespējams. And you have nothing impossible. Es vairāk savu meitu neredzēju, I did not see my daughter tāpēc, ka viņa apkārt ir nenormāli daudz dakti. because of the doctors and medics around her. Un viena bija sieviete, And there was one lady, afrikāniete. she was from Africa. Viņa bija galvenā daktere. She was the main doctor Un there. viņa ļoti komandēja un kliedza apkārt. And she was shouting commands to all the crew. Bet es zināju, But I knew ka Jēzus ir tas, that Jesus is the kas one caur viņu strādā. who works through her. Un tad es sadzirdēju, And then I heard atkal aparāti sāk tīkst. again the beeps were coming through. Es piedzīvoju I experienced augšām celšanu. the resurrection. Es redzēju, I saw kā that, Dievs to var darīt. how God can do that. Dievam viss lietas iespējams. God, everything is possible for God Tavā dzīvē. in your life. Viņam nav nekas neiespējams. There's nothing that would not be possible. Kam tu neieti cauri šodien? Whatever you're facing today, Jēzus ir ar tevi. Jesus is with you. Ja tu viņam esi uzticējis savu dzīvi, If you have trusted your life to tad Him, zini, then know viņš nekad tevi neatstās. He will never leave you. Atcerieties, es teicu, And remember I said kad mana meita paņēma man roku, that my daughter held my hand un viņa gribēja kaut ko and she teikt, wanted to say something to me, bet viņa neuzspēja. but she could not. Pēc tam viņa man teica, And mamma, then she said, Mom, zinu, ko es gribēju tev do teikt, you know what I wanted to tell you? bet es neuzspēju. But I could not, I did not manage. Izaudzini manu meiti. Just raise my daughter. Bet tas nebija vajadzīgs, But it was not tāpēc, ka necessary šodien viņa pati audzina. because she can do it herself Un today. es pateicos Dievam, And I am so ka viņš grateful ir to tik God varens, that He's tik so liels, almighty, so big. bet tas viss ir tikai tādi brāļi un māsas. But it's only then possible, Ja brothers and mēs esam sisters, uzticīgi Dievam, if we are faithful to God. Viņš
ir 100 reizes vairāk He is uzticīgs. 1,000, 100 times more reliable. Es gribu šodien uzrunāt tevi. I want to talk to you personally today. Sāc dzīvot priekš Jēzus. Start living for Jesus. Dod viņam savu laiku. Give him your time. Nevis to, kas paliek pāri, Not what is left over, bet pirmo visu to labāko. but the first, the best. Un tad tu redzēsi, And then you will see dzīvo Jēzus savā dzīvē. living Jesus in your life. Esi svētīts. Be blessed. Halleluja. Kā jūs domājat, How do you think? dažreiz citi saka, nu gan jau es arī iešu uz baznīcu sakāt ar savu Dievu, savu dzīvi ar Dievu. Sometimes people say, well, I will go one day to church and tidy my life up with God. Bet var arī būt tā, ka neuzspēs. But sometimes you will not manage in time. Tas ir jautājums, vai jūs spēs? That's the question. Will you manage? Will you be in time? Tāpēc Dieva vārds saka, ja tu šodien dzirdi Dieva vārdu, tad nenocieti savu sirdi, ļauj, lai Dievs tevi strādā. That's what God's word says. If you hear this today, then do not harden your heart and let God work today. Dievs ir dzīvs. God is alive Viņa baznīcā ir dzīve. and His church is alive. Tā kā neatstāviet savu sapulci. Do not leave your meetings. Daži saka, nu, es mājās lasu Dieva vārdu, es lūdzu Dievu mājās. Some people say, well, I pray at home, I read Bible at Man home. nav vajadzīga baznīca. I don't need church. Es gribu teikt, mīļie, nemaldieties. I want to tell you, do not be deceived. Baznīca nav dibināta no cilvēkiem, bet no pašu Kristu. Because church is not built by people, but by Christ Himself. Un ja Jēzus saka, ka mums vajag, And if Jesus says that we tad need, tas nozīmē, ka vajag. that means we Jo need. baznīca ir Kristus miesa. Because church is a body of Christ. Un ja tu neesi tādā miesas locekļa, ja tu neesi tādā miesā, var teikt, And if you're not in that body, tad tu esi ārpus miesas. then you're outside of Christ's body. Un tu esi apdraudēts. And you are very vulnerable. Pēc, lai Dievs bagātīgi svētī jūs visus. That God bless you greatly. Lasiet Dieva vārdu. Read God's word. Pavadiet ar viņu laiku. Spend time with Him. Lai tas būtu, kur es jau teicu, lai tas pat ir ārā uz ielas. It doesn't matter where. It could be But even outside power the that we streets. But spend time with Him. Ļauj svētais gars strādāt. Let Holy Spirit work through you. Dievs ir labs. God is good. Ты можешь какой больше музыки? Hallelujah. Hallelujah. Jēzus ir labs. God is good. Es gribu teikt, I want to say this. ja ir tiešām kāda vajadzības jums, If you have any needs, vai gribat par kaut ko vai lūdzu par jums, if you want to, something to be prayed for you, jūs varat nākt priekšā un mēs lūgsim par jums. you can come in front and we will pray for you. Droši. Feel free. Ja tev iekšā vēl, tad neapslāp to, vienkārši nāc. If you have that urge in your heart, then don't sit back, don't be ashamed, just come. Vienkārši nāc. Just come. Jo Jēzus tevi gaida. Because Jesus is waiting for you. Jēzus grib runāt ar tevi. If you want, He wants to Viņš grib talk. dziedināt tevi, viņš grib tevi stiprināt, atjaunot tevi. He wants to restore you. Halleluja. Son, Sami. Hallelujah, hallelujah, slava, slava, slava. Oh, let it be here, but it is
Bet mēs zinām, ka bieži nāks ir viņi, tāpēc tu gribēji. Tāpēc, kā mēs ieliekam viņu tavās rokās. Un tagad tas ir tavā dzīves lai notiek un svētīt šo ģimeni, svētīt bērnu. Jēzus vārdā. Izlaiž savu vārdu. Tēvā, svētā vārdā. Es saprotu, bet nav kā tā bija. Как звать Юрик, ja? Devastēs. Devastēs, es lūdzu, paši brīdī atjauno viņu. Dod spēku un augšķiet. Lietu savai slavai un ūdeni devastēs. Piepildi viņu savu garu un baidu. O, devastēs, piepildi viņu brīdī. Un pilnīgi dod spēku kungs. Un tu iestāk to ceļu, lai viņš varētu noiet uz galā. Un sagatavo vainagu, ko tu viņam esi devis. Un liecina viņam savu slavu un godā, lai viņš ir draugs godam, devas tēvu. Es lūdzu tagad šī brīdī par tavu brāli Juriku kungs. Pieskaries tagad. Pieskaries, Jēzus. Šī brīdī, kungs. Stiprini viņu, kungs. Un ieliec to priest no sirdis sāpē, lai viņš varētu slāpēt uz tevi vēl vairāk un vairāk. Lai tie slāpes tiešām nepakusti, lai viņš vienmēr slāpē uz tevi. Un debesu tēvs. Un ieliec viņu kungs ar savu garu, lai tas gars var izlieties pāri kungs un aizskarbīt citiem kungs. Tavs uguns. O, debesu tēvs, tad nāk tavs uguns. O, tagad kungs pieskaries. Jēzus Jēzus vārdā. O, namaši, ķerava somu. O, tagad kungs pieskaries. Jēzus vārdā. Šim ir brīdī. O, mēs svētīsim tavu brāli kungs tēvā un svētīsim. Aleluja. 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 Bog vārk, amen. Mēs izslēgam. Kā tu? Дорогие братья и сестры, мама моя тувар толкает. Brothers and sisters, И давайте относиться очень серьезно к молитвенному времени. I want to ask you to be very serious for this Когда prayer time. было молитвенное время, There was, иногда мы за нас помолились и все окей. there was a time when we Но prayed Дух about Божий it, не останавливается. but we can't, God does not stop И there. когда я здесь молился, Бог просто напомнил. Были 10 прокаженных. And when I was praying, God was Иисус, showing me встретили, there were Иисус, 10 people помоги who нам. were healed, but only one returned and gave praise. И он говорит, идите и принесите жертву, Бог, то есть вы получаете And исцеление. Jesus healed them 10, and he said, go and sacrifice to God. Один пришел обратно и сказал, Иисус, спасибо тебе. And only one came back and said, thank you, Иисус Jesus. говорит, подожди, а что, только один получил And исцеление? Jesus said, Идите what, делайте. only one received the healing? И то, что я хочу сказать, братья и сестры, And I want to tell you, brothers and если за sisters, кого-то тут молится,
If somebody's Это не время, praying когда мы for, можем обсуждать завтрашнюю работу. Да? that doesn't mean that Это we время, когда мы благодарим discuss Бога, tomorrow's когда мы work. поднимаем хвалу для Господа, для Духа Святого. That's time when we Да. can praise and worship Lord and Просто read these подумайте об prayers. этом и Just think about it. давайте вместе поблагодарим Бога. Halleluja. Let's Я верю, что Дух Святой не закончил. Let's praise Him, thank God. Потому что Дух Святой не ограничен Holy просто в Spirit твоем is моем not сердце. stopped. Amen. Тут это присутствие есть. There is Holy Дорогой Spirit Иисус, presence. Almighty Мы God. благодарим за Слово We сегодняшнее. thank you for the word today. Ты готов спасать каждого. You are ready to Мы save слышали Твои чудеса. and you want to Это show не your просто miracles. сказки, это люди, которые пережили и видели, как Ты воскрешаешь из мертвых, Господь. Тебе нет ничего невозможного. И тот же Дух, та сила, которая Тебя воскресила, которой Ты воскрешаешь мертвых, та самая сила здесь в нас и среди нас. И, Господь, я благодарю за каждую отвеченную молитву. Я благодарю за этих сосудов Божьих, которые Ты прислал. И я знаю, я уже благодарю за свидетельства, которые мы будем слушать. Мы будем слышать, Господь. И даже Господь, Твое Слово говорит, прежде мы приходим с нуждой. Ты уже знаешь, о чем мы будем просить. И, Господь, мы иногда даже не успеваем попросить, что Ты уже даешь. Отец, мы так сильно благодарим Тебя, что мы уже не мертвые, мы живы. И мы благословляем друг друга. Мы благословляем Твою церковь. И пусть это слово, что мы сегодня слышим, принесет хвалу Тебе и плоды 30, 60 во 100 крат. Мы благословляем пастора Ояса и его жену, чтобы они еще видели много внуков в своей жизни. Аллилуйя, Господь. Они будут радоваться, и дом будет наполнен радостью детской. Аллилуйя, Господь. Пусть эта церковь благословлена будет, и там будет много молодежи, много детей. Аллилуйя, употреби их для своей славы, Господь. Распространи их пределы, мой Бог. Аллилуйя, Господь. И пусть те нужды, которые есть в их сердцах глубоко, Господь, Ты их знаешь. Я молю, ответь их по богатству славы Своей. И мы благословляем церковь в Варрингтоне. Мы благословляем каждого брата, каждую сестру. И мы благословляем народ ромов, которые есть в Англии, которые есть в Бостоне, в Варрингтоне. Пусть Господь больше и больше людей возвращается к Тебе. Больше и больше, Господь. Потому что Ты есть Бог для всех народов. Мы благословляем каждого на этой неделе. Пусть мы будем не просто слышать о Боге, а будем переживать Его присутствие. Да благословит Твое святое имя. Мы благословляем друг друга. Во имя Иисуса. Amen. Спасибо всем, кто были. Спасибо пастору за слово, за молитву. Но, пожалуйста, не уходите, у нас еще есть обед. Вместе можем покушать, пообщаться. И к этому тоже я призываю. Будьте серьезны. Библия говорит, в общении рождается благословение. Не пренебрегайте этим. Да? То есть 4 вещи, что делала церковь, мы знаем, да? Молилась, училась, было в общении и хлебопреломление. Да? Поэтому благословляйте друг друга и приятного.